aba gusimwa sipi juziga mheshimiwa Richard Onyonka na siringina amangana akwandira mange sana lero gaiga ndete gukora mangana oyu once and for all asiki narigire genealogist omundu maita mangana ikigusie history atwerese history yabo Richard Onyonka na ise abandu batanga ne prophet neke maene lero gaiga mbatu mheshimiwa nyandiko mweta no mheshimiwa kwa next year bandu mbama itibuye lakini mheshimiwa karibu sana natenga masa genealogist and a scientist kile kinda proud of because kinda kinsomerete asa matukamange bia muno sana usukira chinga kichago so gucha mukwa times bono lero ndetwera sabantu kimaine pi history nkiga yabo Onyonka Richard Mumaima tumanye kwanda tumanya ngani nkiga gasene se family iri gose ngayarwete ikonare gotebanga igento nkire nta kwane ntamanyiti lakini nda kwane kelima yete buno mugusi intuna tuakina aya to kwana mangi to kwana kurwa history tu asomire ose abantu bambali tu interact na barwa se family yo inje nabwatire abantu bakuru kwa bageka asa matuka mangi nkuboli ngaba bakuru kwa bageka nabo amabungo abageka nabo abantu bakuru kwa banyakatanyi nabo abantu bakuru kwa bambeta nabo abantu bakuru kwa meroga yabuno abantu bamatati nakino ebale abantu abamo bantaba igo bakunyomerana bakunyomerana ya bara bamoragira ndi kunyomerana bali abange abantu abagotoka kitutu chache kitutu chache south lakini ngotoka bali kirase imeyagusi buye bo kitutu ingima lakini bakomajiko ndoro bega rwa kitutu masaba na kitutu chache south na bakora skonyorasa kurunga kitutu chache north umuntu abantu bakurukwa bageka igo turakwa no muntu mone tumate kurubugeka kari kurukwa Sakawa uyu kwetu mwaka 1902 kakagire ko bimyaka around 62 mugako Sakawa mumanyete na rungu mubani muno imyagusi munabona abanetenga usi osenga kage mambe ndegere na megetembe ko utalina mumurata ko ya ekera kwanda mangana igaro cyale bona bageka bakurukwa babani yubara babani na ndipo bo nyumba cyabo nabono mwabigoro inyombe mwabigoro nero ya sogeti muntu mutangani imiyo bakatolika kuruku mukatikista mutangani myagusi urokuruku Yohana Hotero na ndo manyenga inyombe mwabigoro no ine father Archbishop Mairura no akuru inyombe ye mwabigoro igonga no anase kanisa mbabwate injiriria amaona bali mutwe igonda tebenga uyu kuruku Onyonka Zakari tato ngina igarwete bwabene ali asa kuruku ngaligoma abantu bakuruku mwamba mwamatuli muswati umatuli nero ibolete umuntu kuruku Zakari Onyonka tato mwaba kuruku Masega teri kuruku Onyonka lirikale kara abantu barasoma school mbaru wanyu banjire batumira muri tato mwaba school bona tata gali ngoyo nyangaho lakini amaleta ligete school igarigete nga Godfrey no anyandika inga kieria abasongo mpata gete bana batumia maleta tato mwabo ase school bono kiro mwana rutwaretalia lidalia yakora karankorana n'abantu basomete myakieria ikagera Onyonka akeruka nga Zakari Theodore Onyonka oyo nero muntu mutangani musio mutangani konyore PhD imeaguse na andi kumanyete ngomanga nero musio mutangani konyore degree ekeraru ekero arwete gaka achete America gosoma konyo bate bana konyo nyomire in Kenya karatiga tutaragenda so kunyomo nditubate no tozikuyanira ngakikia kerachete America achete at what level of education bona rikale abantu abangaruka form 4 bagenda university so we expect around ekera kurwa asa ekera agukora masomo aye iga qualify to in America maybe at form 4 lakini ekera ko in America iga ko on street acho cha kama semo aye ye degree asa cheta soma political science yes akagenda paka PhD bona akaenda paka iga beto the first mugusi konyora PhD na ndaka bomo the youngest mugusi konyora PhD by that time ukabona igatrate osenga kiyo nero beyolinge kiagertenga muntu ari gupinga ari kurukwa Lawrence Agini 1969 lakini igatetenga igetiere trito mwakara gatireti Onyonka kanyora kiri 1969
nande sinja kuru nyomba yabo bani taruse tikiro mpaka kwera ime muti 1996 yani akawa mbunge from 1969 mpaka kwera karo mbunge nande take no se ankonda bunge kare ko be minister yeah tare ko kirogete kai be ka kai kaso kiruna no mbunge kurukitu ngaki yango kitutu west ya kurukitu kitutu west mpaka 1988 muna kwenda bunge kare minister jana ko boli swali obo bani no bogambi kalorenga kani bo mugambi gosini baro basiyas bakorangikira moto mbale njira ke karabu nande nona bantu bakuru ali gusia bange ba marioga yeke gusi abantu abanga barengera umuri wabageka nande barabwa baraba yase amukuru ali lakini abajagatanyi niko baraba yase ubunyibi no kora tembura lakini sakawa ngwira alenga bantu bachigotenga libina diare tembura bono ngwantikira segetenga kako genda America oyole Zakari Onyonka Diodoro Onyonka nanyomete ko nyomere Teresia buna achira ma chipoti mbwatero chinjiro moke lakini ibindi bibuna baligete konyo munyomere lakini kira nkubulia maswali bantaba nene wasbali engagement bonyonka mbamanyete ngaki ikero ndakanda America konyo chira America konyo nyolire mu muro yo kurukwa momoima ilieto momoima iliotumeka asumwana kirara ya mubika Bono, maybe timatinga kira kina Andres ko beri kerecha. Lakini yo matu mugusindu bati tamna barongo. Barongo le grano akuru bere. Osenta tabone kero mwana ro yomo ase onya karo miske bieka mwabo. Osomo mrobieka mwabo. Wina wato tanga ine ntabo. Yawon. Lakini momo imemeti mwana ino ro yomo bieka so abibuli yabo. Ibatiganite? Bona ko oyiwa ina chitegeka ngageli enkoro. Bona maybe bagandi atogete anda Teresiaka. Bunabono kwaro cha yabete proudly they have another family lakini Teresia akuru family abantu abange akuru mwagichana mwakuru kuru kunyego no muntu bujagete nyikita kanise nane bowe gusia yari kuru kunyamumbo boye ganjoga none kali joga agase ngena prison sialie bana isebono uri kuru gichana abata bakongu 42 oyingina Teresia bono go gwata bringa ngina Teresia arute family nere nene mwagichana nonye mwagichana aba nabagambi sana yes abagambi omanyete mwagichana nere agambete mune chief kuru musonga ajita kuru gichana kaeri yangunya kaoga oga kama kwali mumroyo kuru kukira roga kiraga kana paka 1992 bagambete bogitutu for 4 years mune dynasty yewon mwagichana nyombene naso nere marani god igona barabu nyumba nera arwete ne nyombere nene sana igobono ngo umuntu kuruko momoima gebulu tubitu na bebulu babere uyu rweto bugambi bona ne miagusingina ko Teresia na iso rweta asabo bani bona rebika galinde nakikora chikure chiana gakubori tana kulusi Onyonka igono mubani kivyake koro mugeka igono bwate chinguru echeba aso mugusi igobona bati chinguru chokora na mbono na bakora usina bakora abantu abakurwa bageka igobona tonte nga 2022 na lo campaign simbarati na arochinga kana begabana ekera kwanete na ruseti ekera te tenkolere sinete na ruseti na nyorte binte byonse ewan igobona ka kwanele bona iganga 2027 ikalega na iga ndomo cha bona ketriti buna sakawa kwanete asinginjo nomogeka kurose lineage ya sakawa nanda babani Nabogambi mbuli igonyonka kamren sunshine kochiko barombo gambi asingencho ngina na ise mbabwate some combination very powerful nkwaro jengonyonga wose nkwaro je Richard mnare kukwana gali osibiria kwana semitandao na bwa chinguru echo wose family ni bwa chinguru echo yabona ndoba so cha Richard monyonga enyombe yo yaba yekere abaka bara abantu bakurukwa abanyibi nande bakorrale uzabakorra mutwe asobo tukibwa unge kyagarete Teresia katinde kubwa moke yati umuntu munyomete ngina umwana oye momwe monyonka chistori babate abangeliki omuntu kurukwa Zakari Onyonka na nyomete mukaye buya ase wedding akanyoma Teresia buya kana America gagia America ndo mufato uri nanda akolera Teresia ande wedding umuntu mwa kera babate banga Onyonka kala chitari ngaganjitego na rwanete se pakacha konyora umwana wayo mumwimbo kai yoga it is not na igente kibono lakini bona singenja obona iria butogete gacha igobona inyangi ya etenene neri bakora tonomoke no rugeri bono
enyangiri no mukene bwata bana bangi Okay. tari nyangiri na nyonga na nyonga tayita nyomo mama se mu Tanzania Moyale. Moyale tari ngali mada muno na reka na samatanga nero mutindikete 1996 mu Tanzania uli tabati abana bae yes Bamwe abonyonga bono Richard. Bona half have brothers and have sisters. You in a nutshell. Share manyinga. Muntu kuruko have ukamo share manyinga. Your step nuri mutero share manyinga. Yeah. Bona bana the other side those are half brothers. Akiyo nyonka na erebieka. Combination nyonka na ebieka kubate combination ya nyombo bogambi kurusobo ngina na obani kurusobo ise. Is the link bieka iga. The link ya bana. Musikuma butayo and brother. Kigana giga kuruko mo magekora na erebieka. Oruete bobani and oruete bogambi. Igori etari mo moima na erebieka. Na erebieka zuzi. Bagusi mwanyale kuigwa mugano makega igora ya Richard Mwenyonka na isego cha gucha mpaka bono ngia korukure prophet. Tima eti maoni kyobwate gusi information kyoragani na bako comment ya comment section nyala go check through. Samleta mukwa tuli Humphreys Hillhouse na onanyo genealogist egranya share na into mangana aya anyali gusanga na intulero. Lakini Johnson Mulias. Aguru Johnson Mulias nyandika. Genealogist. No etaligo ikaga tuli kyonganyo cultural organization area. Sete tuli kyonganyo hill. Anosa kawate nida kabaninga kama ndegere na hamege tembe. Kumanisha ga story no twabe ndunyi kuonera ga. Egoro tuli kyonganyo ase actually astora no getunu kredo tenga ase libarato linene. Diasa kawe krati nene ta agate abanga kama ndegere na hamege tembe. Tindio comment again kuruskende to next time myamuno sana support moko nga mukwa times endra ko follow videos ngokora koraga ni interview ngakire simi myamuno sana.